il 14 gennaio per me giorno sventurato foi condotto alle prigioni senza colpa né peccato. Ognuno diceva per strada, povero disgraziato. Mezzo a Bastia c'è una corte, vale bene non a parlarci, a chi ci mena i pugni, a chi ci mena i calci, poi mostrando le tue chiavi, sotto a noi giù le astaci. La mattina verso 8 ore si presenta il castellano, poi parlando a alta voce tutti a Luca sciosutano, quando non si vede luce, solo si paspa di mano. Santa Vergine Maria, Madre del nostro Signore, voi di te consolatrice d'ogni sconsolato cuore, e io mi lascio in braccio a voi, fate in me cosa mi pare. Io mi lascio in braccio a voi, fate in me cosa vi pare. Mais ne vous y trompez pas, on s'est aussi s'amusé chez moi, on savait du moins. Avant que la vie moderne n'ait tout bouleversé. Chaque soir, l'été, la jeunesse se réunissait pour des veillées, pour de longues promenades au clair de lune, ou même pour aller danser. À l'époque, c'était encore le swing et la samba. Mais nous, ce que nous aimions, ce que nous préférions, c'était le tango.